Assalamualaikum, alhamdulillah. Nasi minyak siap santap ala dapur Ita Yudis. Wow, lemak nian. Nah, seperti ini ya, paket nasi minyak siap santap Ita Yudis. Kita ada nasi minyak merah ya, seperti ini. Nih, ada daging malbi, nah ini ayam kecap kacang ya, seperti ini. Tinggal kita taburi dengan sambal kecapnya ya, nih ya, tuh. Dan ini pentul ikannya, ada acar kedondong ya, wow, segar sekali. Dan ini sambal nanasnya, mantap. Ada puding serikayanya juga. Ini yang mau order silakan ya. Nih, nasi minyak siap santap ala dapur Ita Yudis, lemak nian. Satu paket ya, seperti ini, harganya 100.000. Hubungi Ita Yudis 0813 6770 2798. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love, be waiting for you, my love. My summer love, be waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever yours. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you.